muri iki gihe niyo nkuru igezweho mu bitangazamakuru byinshi hirya no hino hambere hisi abatalibani politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'ubudaca birukanwaho yabaye nk'ikintu byacitse umurizo mu ruhando mpuzamahanga abenshi babigaye Amerika amanyanga mu butegetsi 20 cungira hafi byaberaga ku butaka bw'igihugu cya ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma abatalibani ibibazo byinshi muri kiganiro impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigira bate imbere amahame bagenda n'asanzwe ku rubuga hambere hisi kubyo kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka wa 2001 bari ku butegetsi bakabwiruka mu ibiganiro mutegurirwa na ntangiriro d'office kwa kana makumanye ku musozo bakongera kugaruka ku butegetsi ikiganiro mwateguriwe nanjye tuyishimije d'office. Ubusanzwe ijambo Taliban cyangwa se Taliban risobanuye umunyeshuri cyangwa se umuntu ushakisha ubumenyi, étudiant ou chercheur mu rurimi rw'igifaransa. Abatalibani barwaniye ubutegetsi babufata mu mwaka wa 1996 kugeza mu mwaka wa 2001 ubwo birukanwaga. Bari barashyizeho icyiswe Emirat Islamique d'Afghanistan, ni ubutegetsi bugendera ku mahame akarishye ya Kisilamu. Mbere ubwo babufataga bashyizeho itegeko rya Sharia rigendera ku mahame akarishye ya Kisilamu. Ku ikubitiro abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri Afghanistan mu myaka za 90 hari nyuma y'uko icya Repubulika z'Ubumwe z'Abasoviete cyasenyutse maze ingabo zazo zikava muri iki gihugu cya Afghanistan. Iryo tsinda ryavutse mu mwaka wa 1994 rivukira hafi y'umujyi wa Kandahar mu majyepfo ya Afghanistan. Uwarishinze yitwaga Mullah Muhammad Omar, wari umukuru cyangwa se imam w'abayisilamu ku musigiti mukuru wo muri uwo mujyi wa Kandahar. Uwo mugabo ni nawe yakomeje kuba umuyobozi w'umutwe w'abatalibani kugeza ubwo yapfaga mu mwaka wa 2013. Yaje gusimburwa na Akhtar Mohammad Mansour nawe waje gupfa mu mwaka wa 2016, nawe asimburwa na Haibatullah Akhundzada nawe waje gusimburwa kuri uwo mwanya na Abdul Ghani Baradar. Kugeza ubwo amakuru ariho agaragaza ko ingabo z'abatalibani zigera mu barwanyi 60. Uwo mutwe wa politiki ufite w'abasirikari kugeza ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu Burayi, muri Canada, muri Kazakhstan, muri Leta Zunze z'Abarabu no mu bihugu byinshi bigendera ku mahame ya Kisilamu. Nubwo bamwe babyemeje abandi bakabihakana ngo kugira ngo ukomere wabarateye ingabo mu bitugu na Leta Zunze za Amerika. Mu ntangiriro ngo abatalibani binjizaga abarwanyi bakuye mu bahoze ari indwanyi z'abanyafghanistan mu mutwe wa mujahidine bari bashyigikiwe na Leta Zunze za Amerika mu ntambara bari bahanganyemo n'ingabo za Repubulika z'Ubumwe z'Abasoviete kuva muri za 80 mu gihe cy'intambara y'ubutita. Uko gukomera k'uwo mutwe w'abatalibani wagaragaraga nk'ikibazo ntabwo Leta Zunze za Amerika zigeze zibikoma imbere, nubwo byagaragaraga ko hirya y'ejo y'umutwe w'abatalibani atari heza. Abatalibani rero baje gufata ubutegetsi baza kubutakaza ariko hagana mu mwaka wa 2001 nyuma y'igenda ry'ingabo z'Abasoviete mu mwaka wa 1989 n'isenyuka rya leta yari muri Afghanistan ryakurikiyeho igihugu cyashigishwe n'intambara zashyamiranyije abanyagihugu. Abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga amahanga ko bari bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera muri icyo gihugu cya Afghanistan cyari cyarashigishwe n'intambara n'umwiryane. Mwaka wa 1994 babashije kwigarurira umujyi wa Kandahar nta mirwano ikomeye ibaye. Hanyuma mwaka wa 1996 bigarura umurwa mukuru Kabul, ubutegetsi babukabye batyo. Abarwanyi b'abatalibani biziritse umukanda mu myaka 20 yari ishize bahiritwe ku butegetsi bakomeza gukomera kugenga bitekerezo isharira abo batavuga rumwe bose. Abatalibani nigeze kubikomozaho bategeka bagendeye ku mahame akarishye ya Kisilamu n'itegeko rya Sharia. Mu gihe cy'ubutegetsi bwabo kwikira abantu mu ruhame ndetse no kubakubitira ku karubanda byari byiganje. Nkuko bigaragara ayo mafoto menshi y'abakorerwa iyicarubozo mukamushobora kuyabona munyuze kuri wa3.google.com no kuri wa3.wikipedia.org. Mu nyandiko y'umwanditsi witwa Olivier Weber, Le Faucon Afghan, Voyage au pays des Talibans, yanditse mu mwaka wa 2001, agaragaza ko ku gihe cy'ubutegetsi bw'abatalibani abagore batagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga. Ikindi kandi abagore bose bari bategetswe kwambara umwitandiro uzwi nka burka uhisha isura yose mu gihe bari mu ruhame. Olivier Weber muri iyo nyandiko Le Faucon Afghan, Voyage au pays des Talibans, agaragaza ko abatalibani baciye ibitabo ndetse na za filime zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko Burayi na Leta Zunze za Amerika, ndetse bagasenya ibintu byose byari bijyanye n'imico gakondo byarimo n'ibibumbano binini bya Buddha byari bimaze imyaka igera ku 1500 mu kibaya kiri hagati mu gihugu cyitwa Bamiyan. Mu nyandiko yitwa L'Ombre des Talibans yashyizwe ahagaragara n'umwanditsi Ahmed Rashid mu mwaka wa 2001, yanditse agaragaza ko umutwe w'abatalibani ufitanye isano ikomeye n'umutwe ugendera ku mahame akarishye ya Kisilamu wa Al-Qaeda. Baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wategekwaga icyo gihe n'umunya-Arabia Saudite Osama bin Laden, ubutakiriho wapfuye nyuma yo guhigwa bukwani na Zunze za Amerika ndetse zikaza no kumuhitana. Al-Qaeda
yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri Afghanistan, ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose, byarimo n'ibitero byo ku itariki ya 11 Nzeri mu mwaka wa 2001 byibasiye Leta z'Ubumwe za Amerika ku nzu za World Trade Center na Pentagon. Ni ibitero kugeza uyu munsi byaguyemo abantu bagera ku 2996. Ibyo bitero by'indege byagabwe kuri Leta z'Ubumwe za Amerika bikaba nabyo bitero bikomeye icyo gihugu cyagabweho kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Byagabwe n'indege enye zasenye inyubako zari mu mujyi wa New York ndetse na Washington. Ibyo bitero bashyikiyemo Al-Qaeda ariko ikabigaba kuri Leta z'Ubumwe za Amerika byababereye nko kwicanira umuriro, umwe abanyarwanda bakunze kwita gucana uwarugi. Nyuma y'igihe kitageze ku kwezi kumwe habaye ibyo bitero byo ku itariki ya 11 Nzeri mu mwaka wa 2001, Leta z'Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo zahagurukanye inshuti z'umurengera maze zigaba ibitero simusiga ku butaka bwa Afghanistan. Icyo gihe wayobora Leta z'Ubumwe za Amerika yari George Walker Bush wahise ahirika ubutegetsi bw'abatalibani. Nyuma yo guhirika abatalibani, Leta z'Ubumwe za Amerika zatangiye gukorana n'abanyafghanistan mu kugarura leta bise ko yagenderaga ku mahame ya demokarasi. Muti hakurikiyeho iki rero? Nyuma yaho batsindiwe, abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu birindiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Afghanistan, abandi bahungira muri Pakistan. Uwo mutwe wakomeje kugaba ibitero bikomeye muri leta nshya yari ishyikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko hanini bigafata ubusa. Harimo n'ibindi bitero ariko byinshi by'iterabwoba byagiye bigwamo abaturage b'inzirakarengane. Ibyinshi byabaga ari by'imodoka zabaga zatsugwemo ibisasu biturika, n'ibindi byagabwaga mu masoko no mu nsisiro bigahitana abaturage b'inzirakarengane. Mwaka wa 2020 Leta ya Leta z'Ubumwe za Amerika yariyobowe na Donald Trump yagiranye ibiganiro byaganishije gushyira umukono ku masezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga 20 mu ntambara muri Afghanistan barwanira ubutegetsi, ariko byaranze. N'amasezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika, hanyuma ariko abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku banyamerika. Ngo harimo n'ingingo zavugaga ko abatalibani bagomba kugirana ibiganiro na Leta ya Afghanistan bagasangira ubutegetsi. Hagati hariko ibyo biganiro Leta z'Ubumwe za Amerika zashyizemo imbaraga byamaze amezi 2 hagati y'abatalibani na Leta ya Afghanistan byafashe ubusa kuko bitashoboye kubageza ku masezerano y'amahoro. Bamaze kubona ko ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika zimaze gukandura zigiye, abatalibani barwanya umuhenerezo ku buryo ku itariki ya 15 Kanama muri mwaka wa 2021 bahise bafata ubutegetsi ku ngufu bigarurira mu murwa mukuru Kabul. Ni ibintu byakuye umutima abanyagihugu ku buryo ku mbuga nkoranyambaga no hirya no ku mateleviziyo n'ibindi bitangazamakuru binyuranye hagaragaye abaturage b'abasivili buriraga indege zigenda ndetse abenshi bahasize ubuzima. Mu binyamakuru byinshi birimo ibizwe ku rwego mpuzamahanga ko abatalibani barafashe ubutegetsi mu gihugu cya Afghanistan babifashe nk'igisebo. Byagaragaye nk'igisebo kuri Leta z'Ubumwe za Amerika kuko mu myaka igera kuri 20 ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika zari zimaze muri icyo gihugu ntacyo zakoze gifatika. Ubutegetsi bw'abatalibani kandi ubwo bwagiyeho ibihugu byinshi ntago byabwemeye. Kuva ku itariki ya 16 zo kwezi kwa 8 bafata ubutegetsi, umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani yitwa Ibatullah Akhundzada, umuyobozi mukuru mu bya politiki ufatwa nk'umukuru w'igihugu na Abdul Ghani Baradari, na komiseri w'ibya gisirikare ufatwa nka ministeri w'ingabo ni Muhammad Yaqub. Abo bayobozi ariko kwikubitira ubwo bafataga ubutegetsi mu gihugu cya Afghanistan, ubutegetsi bwabashije kubemera gusa n'ubwa Pakistan, ubwa Leta z'Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ubwa Arabia Saudite. Abenshi bakaba bavuga ko impamvu ubutegetsi bwemewe n'ivyo bihugu nuko nabyo byiganjemo abayisilamu b'abasunite. Ubutegetsi buherutse kujya mu gihugu cya Afghanistan kugeza ubu ntabwo biramenyekana neza n'ibihugu byiganjemo byo mu burengerazuba bw'isi bishobora kuzabwemera. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika Bwana Anthony Blinken mu kwezi gushize yatangaje ko Afghanistan izashyirwa mu kato niyo abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano. Abo batalibani bafashe ubutegetsi hagati y'itariki ya 15 na 16 Kanama muri mwaka wa 2021 nyuma yo kwinjira mu murwa mukuru Kabul. Nta mirwano ibaye kuko inzego z'umutekano zari zataye ibirindiro byazo ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu bamaze guhunga. Muri iki gihe mu gihugu cya Afghanistan bivugwa ko ibintu bikomeye kuva abatalibani bagiriye ku butegetsi birukanye ubwari buriho. Gusa hari impungenge zikomeye zigaragazwa cyane cyane imiryango itandukanye n'imiryango mpuzamahanga ikora ibikorwa binyuranye byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku mutekano w'ububiko cyangwa se database bw'amakuru bwite cyangwa se ibyitwa biometric data y'abasivili ndetse n'abatari abasivili muri icyo gihugu bashobora kugirirwa nabi n'ubwo butegetsi barimo banyamuki. Amakuru kandi akomeje gucicikana hirya no hino aragaragaza ko abatalibani batangiye kwica abo mu bwoko bwa nyamuki. Amakuru agaragara mu bitangazamakuru binyuranye aravuga ko abatalibani baherutse kwica ndetse no gukora iyicarubozo rikomeye abantu benshi bo mu bwoko bwa banyamuki bwa Hazara muri icyo gihugu. Iberutse no gusohoka mu cyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Amnesty International. Ngababibonye bavuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe mu buryo buteye ubwoba bukaba bwarabereye mu ntara ya Ghazni mu ntangiriro y'ukwezi kwa 7. Kuva abatalibani bafata umurwa mukuru Kabul ku cyumweru gishize bagerageje kugaragaza isura yabo irimo kwigengesera. Nyamara ariko hirya no hino bikaba bikekwa ko bakomeje kwica abaturage b'inzirakarengane.
umuryango wa Amnesty International uravuga ko ubwicanyi n'iyicarubozo ari ikirango giteye ubwoba cy'ubutegetsi bwa gitalibani. Muri raporo ya Amnesty International yasohotse ku wa 4 igaragaza ko abagabo 9 bo mu bwoko bw'abahazara bishwe hagati y'itariki ya 4 n'iya 6 y'ukwezi kwa 7 mu karere ka Maristan mu ntara ya Ghazni iri mu burasirazuba. Uyu muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu utangaza ko wabyiboneye ubwawo ndetse ukanavuga n'abaturage bawusangije amakuru agaragara nk'ibizibiti bifatika. Hirya no hino mu bihugu bituranye na Afghanistan abaturage benshi babihungiyemo babigana. Raporo iherutse gushyirwa ahagaragara n'umuryango wa Amnesty International igaragaza umugabo umwe wanigishijwe furari ndetse n'imitsi y'amaboko bakayimusokoramo. Bagaragaza kandi n'ifoto y'umurambo w'umuntu warashwe ugatobagurika ibice byose by'umubiri. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Amnesty International Agnes Karamar aherutse kugaragaza ko abatalibani bakoresha ubunyamaswa mu kwica abantu, ukabukwiye kwibutsa isi yose amateka y'abatalibani agana mu myaka ya 90 ubwo uwo mutwe wabo wabonaga izuba. Amnesty kandi ivuga ko serivisi za telefone zigendanwa zahagaritswe mu bice byinshi byafashwe n'abatalibani ndetse n'imbuga nkoranyambaga zarafunzwe ku buryo mu duce twafashwe n'abatalibani bitoroshye kumenya amakuru y'ibihabera. Uko ni nako Amnesty International isaba umuryango w'abibumbye ni gukora iperereza no kurinda abari mu byago mu duce twafashwe n'abatalibani. Abatalibani bari bazwiho ubutegetsi burangwa n'ubunyamaswa muri icyo gihugu cya Afghanistan bwimaga uburenganzira abagore ndetse n'abanyamuke mbere yuko bahirikwa mu mwaka wa 2001 n'urugaga rw'ingabo z'amahanga zari zirangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cya mbere kuva bafata ubutegetsi muri Afghanistan bagiranye n'abanyamakuru i Kabul ku cyumweru gishize, abatalibani basezeranyije ko nta bitero byo kwihorera bizabaho, nubwo ntawabura kuvuga ko ayo makuru ari ayanyira rureshwa, cyane cyane ko uwo mutwe ugendera ku mahame akarishye ya Kisilamu n'itegeko rya Sharia ritihanganira abandi bose badahuje imyumvire. Abo baturage mu bwoko bwa Hazara bakomeje kwibasirwa bafatwa nk'ubwoko bwa gatatu muri Afghanistan, ahanini bugizwe n'abayisilamu b'abashia bamaze igihe kirekire bakorerwa ivangura n'iyicarubozo mu gihugu cya Afghanistan ndetse n'icya Pakistan higanje abayisilamu b'abasuni. Twagira tuti byo muri Afghanistan tubitega amaso mu minsi iri imbere. Nimukomeze mugubwe neza, mwari kumwe nanjye Tuyishime Jadofis. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere, niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jadofis.